Ide se na to da je Badinterova komisija rekla da će granice postojećih praktično republika biti priznate kao nove državne granice nezavisnih država. To je u suštini princip i da se ne dozvoljava nikakva promjena granica silom, da ona neće biti priznata od međunarodne zajednice. I onda je nadovezala se da je primijenila pravilo uti possidetis. To pravilo u prevodu bukvalnom znači po posjedovanju. Ono što laici često kažu, oni su to preveli i nažalost članovi komisije su to preveli bukvalno po posjedovanju, nisu dublje ulazili u suštinu te odredbe. Ta odredba, moram vam ja reći prvo, nastala je kod povlačenja kolonizatora iz Latinske Amerike, kod stvaranja država u Africi, da ne bi došlo do bratoubilačkih ratova. I onda se je išlo na to da se države utvrđuju po posjedovanju, ali je bilo dilema da li de facto što se drži ili de jure. Pa je taj princip uti possidetis dobio dodatak juris qui, što znači što se posjeduje po pravu. Moralo se dokazati da postoji pravni osnov posjedovanja. Iako Badinterova komisija nije eksplicitno rekla juris qui, u prevodu stoji, ako uzmete prevod, vidjet ćete da stoji juris qui i svi naučnici kad tumače da se radi o uti possidetis juris qui, što se po pravu posjeduje. A Crna Gora nema posjedovanja po pravu sutorine. I kako je to urađeno? Zašto se smatra da je juris qui? Iz jednog razloga je se Badinterova komisija, pogledajte do kraja mišljenje broj 3, pozvala na Ustav SFRJ 1974. godine, na član 5, na stav 2 i 5, gdje stoji da se nikakve promjene granica republika ne mogu vršiti bez saglasnosti republika. Odnosno, ona je smatrala da nikakvih problema nema među republikama, jer je Ustav Jugoslavije tako bio precizan da se nijedna promjena nije mogla izvršiti, a da republika ne da saglasnost. Ako je republika dala saglasnost, onda je sama prije mišljenja Badintera prihvatila takvu promjenu granica, što se dešavalo između nekih republika. Ali za Bosnu i Hercegovinu je karakteristično da ona nikada nije prihvatila tu promjenu granica, nikad parlament nije verificirao praktično Crnoj Gori tu otetu teritoriju sutorine. Tako da kad bi se išlo i po Badinteru, treba reći da to je potpuno drugačije nego što na prvi pogled laici misle i da bi sud uzeo čitav taj koncept da Crna Gora ne može dokazati savjesnog svog posjeda, nalazi se u situaciji gdje nije u bona fide u dobroj vjeri. To je jedan aspekt gledanja. Još samo jedan dodatak, pardon, moram reći. Samo da znate da i Badinter nije bio urađen kako treba, jer dokaz je Srbija. Srbija je priznata po principu isto uti possidetis, Srbija je danas bez Kosova. Znači, princip Badinterove komisije nije ispoštovan na primjeru Srbije. Tek toliko da se imaju u vidu izuzeci, o kojima sam ja znao govoriti i kad je Dayton u pitanju i kad je Badinterova komisija koja je preporučivala da se prizna prvo Slovenija i Makedonija, pa je onda na pritisak Njemačke našla modus da Hrvatska treba neke stvari da ispuni pa da će uz tu izmjenu se priznati. Tu je politika odradila stvar.